دیکی نیسان ملتین آشوری سریانی شاهیا ججنا بناوی اکیتو لدار دخن. اکیتو وکو ججن اوا سرسالا بابلیه و ججنا بهاریه و کوراهیا خواه دیرو که ده هیا. ایرو جیل قامشلو فستیوالا اکیتو لدار خستن و تید دیار کرن کو خستکا و هیا کو او ججن ببا ججنک نتوی جبو همو ملتین سوریای ین جور بجور بالتواهی. الشعب الكلداني السرياني الاشوري بعيد الاكيتو، عيد الربيع، عيد الخصوبه والحب والجمال بكل الدنيا، ونتمنى كمان عيد الاكيتو مو بس نحن السريان الكلدان الاشوريين نحتفل فيه، وانما يحتفل فيه الشعب السوري كلياته، لانه هو لازم يكون عيد وطني لسوريا كلياتها، باعتبار الشعب السرياني هو شعب اصيل من مكونات المنطقه. فستیوال دست بکر بمشکه و بشرا برقصین فولکلوریین آشوری و سریانی و چند سترانین وان و آخافتن و داناسین به ججناهان. بمیوانیان نونرین تفگرا سیاسیه کردی پیده کسین سربخوا و اندامین کامپانیا جنوروز تاب اکیتو. کامرا رود ابراهیم ج اورینت نیوز را فستیوالا اکیتو شوپاند. بمناسبة عيد رأس السنة البابلية الآشورية نتوجه إلى الشعب السرياني في الوطن والمهجر، السرياني الآشوري في الوطن والمهجر، وإلى جميع أبناء الشعب السوري بأجمل التهاني بعيد رأس السنة البابلية الآشورية الأكيتو. برختو نتمنى هالعيد يكون بخير وسلامة على كل شعبنا الآشوري السرياني الكلداني بالعالم، ونهنئ كل شعبنا في جميع بسوريا كلها، ونتمنى لنا سنة جديدة وإن شاء الله عقبال كل سنة ونحن بالحب والسلام والمحبة. پیروزباهی ملت سریانی کلدانی آشوری دکم لسر جشن اکیتو سر سارا بابلی و از هیدارم سارا به نوروز و اکیتو یا به سوریا ریزگار به رژیم دیکتاتوری سوریا سربخوا به ملت سوریا آزاد. به مناسبت سرسال اکیتو ملت آشوری گفت 6763 سال وقتیه هم جوک پارتیا رکتیا دموکرات پیاده هم هاتن تبلیوانا ببن در اوجی وقت برای منن و هم ملت کن مخصوص که هم به پیروزبایی بواره جی پیروز بکن براستی و هم جی بواره به شهیه درباس بکن. نهني الشعب السرياني الآشوري الكلداني بمناسبة عيد الأكيتو رأس السنة البابلية، هو عيد قومي للشعب السرياني، صرنا عم نحتفل فيه بال1003 قبل الميلاد، وبحب أهني وهو عيد قومي للشعب السوري كلياته بجميع مكوناته. إماد كردو قامشلو أورينت نيوز.